Ka United Democratic Party kala khojing job na baro artli ki constituency ka Southwest Khasils District kata na mau kerwat lingbau ba renektan lingdo tongkhar banarani kor constituency lingbau ba Pius Marwen. Kublai dah ke masukmen ya ki pajba nang mau kerwat jongka ki pajba jongka mau kerwat konstitusi baru kawai ki bala kershan borba wan penjob be ngase sen para ke election arjar apply mentah. Jengele kalau kebah skutenar bah barang ya bun kandidat barang ya klan itu berkat. Kalau kejele kebah dun cibut bah kebah pajba kalau ya ban exercise ya kejing besar joki ya kejing besar hok joki hak kebah kile ide penlong MLA dengan sesempat. Dah kejing kle dah jisukia ban ya pendap ya kejing angnut kebah bun ya kebah yang perlahan pendap hak ketem kebah kong ngin yo ban penurlong ban pendap hak ketem kebah. Sesempat ngakot ngawari pajba ban ILM kejing trelang hakim benta baru kenang bangin lak penolong menora ekaroi kapar hak ada kamu keluar konstitusi baru kuai dah kejing terlang jik pajba aku abad ong betul kerana election kelakut baru gitu kibam sum kersan denga hak ada election hak ba nilai politik berperkara election dari mentah kala dep election tong ini terlang idon kami di terlang jo kirang ba snong jo kinong elam snong nom elam thau kinong elam balang kinong elam seng balang ki benta baru kenang kin ai ki jengmut ki bakodor ki balong konstruktif ki balong ke jeng metoy yak pajba ka konstitusi baru kowe dan marta khot ngawari baru ngidor kam ki trelang pada keling jonga ku amderu mentang ngalong jong baru khot jong baru ki pajba hakam kurat konstitusi desu tang jong MLA jong ka UDP dengan ada MLA jong pajba ku kurat konstitusi baru dan marta ngin syakri kade ka bangela ba syakri baru pajba kat kum ki kam ko her ku pajba ki kam la kalong na kapta ka kam karoi kapar la kalong kam simet kadi ki badai bende in chakri kum amde sesin park ai kublai pajba bari ki baro kinong kersan kam tam kinong trei na kapati UDP ki bala trei rabba ki bala duthya ru dem ai kublai shibun ya ki pajba ya kinong trei jong kapati bari ai kublai kerpang ru ki para kandidat baro khoi ki baile ke election kalong ngi ya kenduk tang teng katno ki sutanat ngi ya malaysia hak bang ya kenduk lang ki para kandidat hak jigele ke election isu tenat isu ngan ngialong perlok habaro ke election isu tenat man ong bakam simjia kano ke jia kelas kano ke jia bitar ke jia dom dan ke jia thutno ke jia election gila ya la ke jong kelti bat ngia respect iwe ipan kadon ke jia election ke masuk wasan hane mo kurang konstitusi bat ke sukmen hadu takta bat ngakit bak ruang bakadi long kumne ke election baro ya ke bagin job tak ke suk tak san kano ke jia umsnam kano ke jia bisni ke jia election ngai ngo yo play try kenrat lembah kaji kerku kejungu kaba ala ban penjot dobrom yang ya kene ka election ai play ya baro ki nong sok snong bai ba jong karani kor konsumsi khamtame ya ki nong krisyan yo ka party UDP ki nong elam napo ka circle ranikor circle kinong ilam napo kison nong ilam napo primary unit sub unit bat kinong kersan bait jong ka party kabalang ba kajing kersan tenge ke jongki kabalala bat penjob don porom yang ha kene ka election dina kale ka jonga ha kene ka por kumbah pilai UI yakah board kebah ngayo kebah di pajba yo karani kor konstitusi kila persat tenge nga kebah ngalayo kat riu hajar san supa tam tekani kapan iba di pajba yo karani kor konstitusi kisanya ya ka jingelam ti ke jonga ha kane ka snem kate ketem kebala dap saus snem ndunai but ha kane ka kentiru lengba ki ba ni ale nakaliang pipa no konstitusi ila sene tena kaliang jonga hak ni kapor kumbang ala iya hak ni ki benai ki baladep kabangambo bon ki jukular ka jonga kabangatep pah po karani kor kababon ki kam ka bah ni hab bandang le ki bon ki kam ki badang sateng ki bon ki ba ni hab banwara susu ya ki development aroi kapar apo ka konstitusi hi baro we tena kaliang jonga kumbang ala pular hak ni ki benaik ni kisi ki balada ada ngapoi bang sakathong ngantri sitom kham bonsha man ya kene kata kepala dep